Ndabaramukije kandi mbahaye ikaze mwese abakurikiye Neni TV. Aka ni kakanya keza k'ikiganiro rengera amagara yawe, aho tugiye kuganira ku ndwara y'imitezi. Mbahaye ikaze. Nkuko tubikesha inyamakuru Umuti Health, mu nkuru yacyo cyashyize ahagaragara ku wa 7/10/2021, ikinyamakuru cyanditse inkuru yacyo kigira giti imitezi ni indwara yandura cyane, ikaba kenshi yandurira mu mibonano mpuzabitsina. Icyakora no kuba wagira aho uhurira n'ibyavuye kuyirwaye bishobora kuyanduza, aho dusanga ko umugore ubyara ayanduza umwana uri kuvuka. Iyi ndwara ikwira vuba kandi ikunda kwibasira abagira imibonano mpuzabitsina idakingiye n'abantu benshi. Iyi ndwara kandi ku bagabo badakebye cyangwa se badasiramuye bashobora kuyandura batanakoze imibonano mpuzabitsina kubera kudasukura bihagije igitsina cyabo, noneho mikorobe yitera yahagera ikororoka. Aha wakibaza uti ese imitezi iterwa n'iki? Imitezi iterwa na mikorobe yo mu bwoko bwa bagiteri yitwa Neisseria gonorrhoeae, ikabikura ku buryo bworoshye iyo igeze ahari ururenda mu mubiri. Bivuze ko iyi mikorobe ikura cyane iyo igeze mu myanya ndangagitsina y'umugore, mu nkondo y'umura, no mu mura, no mu biyoborantanga ku bagore. Ku bagabo yororokera cyane mu muyoboro w'inkari, ari naho hanyura amasohoro. Iyi bagiteri kandi ishobora no gukurira mu kanwa ku bakora imibonano mpuzabitsina, mu kanwa no mu kibuno ku batinganyi no mu muhogo. Abantu benshi bakunze kwibaza ibimenyetso biranga umuntu urwaye indwara, ariko ntabwo abantu bose banduye indwara bagaragaza ibimenyetso. Niyo mpamvu ushobora kwandura utabizi. Iyo ibimenyetso bije, biza hagati y'iminsi 2 n'iminsi 10 nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye. Gusa bishobora no kuza nyuma y'iminsi 30. Iyo bije ku bagore no ku bagabo si bimwe. Mu bimenyetso bigaragara ku bagore cyane cyane twavuga ko mu gitsina hasohokamo ibisa n'umweru cyangwa umuhondo umeze nk'uvanzemo icyatsi, kubabara mu kiziba cy'inda, kokerwa cyane iyo uri kunyara, gutukura amaso akazamo n'ibishyi, kuva nk'uri mu mihango kandi atari igihe cyayo, kubyimba ibice by'inyuma by'igitsina, kuribwa uri gukora imibonano mpuzabitsina, kokerwa mu mihogo iyo ukora imibonano yo mu kanwa, kubyimba mu muhogo. Ku bagore benshi ibimenyetso biza bidakanganye ku buryo byijyana utanabimenye ko byari ibimenyetso by'indwara. Hanyuma ku bagabo twavuga ko mu gitsina hasohokamo ibimeze nk'amashyira, bishobora kuba nk'umweru cyangwa umuhondo uvanze n'icyatsi, kokerwa uri kunyara, kubabara no kubyimba amabya, kokerwa mu muhogo iyo ukoresha ururimi mu gitsina cy'umugore, kubyimba mu muhogo. Ku bagabo akenshi ibimenyetso biza hagati y'iminsi 2 n'iminsi 14 nyuma yo kwandura. Aha wakibaza uti se imitezi iravurwa igakira? Igisubizo ni yego. Imitezi iravurwa igakira, ndetse kuvura imitezi hifashishwa imiti yo mu bwoko bwa antibiotique. Muganga niwe uzagena niba uri buhabwe ibinini cyangwa ugaterwa inshinge. Bizaterwa n'igihe umaze ugaragaje ibimenyetso n'uburyo mikorobe zingana muri wowe nyuma yo gupimwa ibizamini. Bizaba byiza ko uwo mwakoranye imibonano mpuzabitsina nawe avurwa kugira ngo atazongera kukwanduza cyangwa akaba yakanduza abandi. Mu gihe uri gufata imiti ntiwemerewe gukora imibonano unayikoze wakoresha agakingirizo. Ni byiza kandi gufata imiti uko muganga yagutegetse kandi ukayimara yose. Kuyifata nabi kimwe no kwivura magendu bigira ingaruka zinyuranye, haba ku bagore no ku bagabo. Ku bagore iyo utavuwe neza bishobora guteza kubyimbirwa mu kiziba cy'inda, bikaba byatera kwangirika kw'imiyoborantanga, bityo hakaba hazamo n'ubugumba. Bishobora kandi gutera gutwitira inyuma y'umura, ibi bikaba bigira ingaruka z'uko inda ivamo, yaba itanavuyemo bikaba byatera ikibazo umugore utwite. Kuyandura utwite bigira ingaruka ku mwana, kuko iyo atavuwe neza umwana nawe arayivukana. Ikindi ni uko byateza gukuramo inda, kubyara umwana udashyitse cyangwa umwana akavukana ubwandu bw'amaso. Ku bagabo bishobora gutera epididymitis, indwara yo guhora utonekara amabya, nabyo bikaba byatera ubugumba udafatiranye hakiri kare. Bishobora kandi gufata kuri prostate, bikaba byatera gufungana k'umuyoboro w'inkari, bigatera ikibazo cyo kunyara zidasohoka neza. Imitezi ishobora kwinjira mu maraso no mu ngingo, ibi bishobora no gutera urupfu. Kandi kwandura imitezi bituma
kwandura agakoko ka sida byoroha. Aha urahita wibaza uti se ni gute nakwirinda iyi ndwara? Nk'uko twabonye ko yandura mu mibonano mpuzabitsina, urasabwa kwitabira gahunda ya kuba, kwifata ubudahemuka agakingirizo. Ni ukuri ibi bizagufasha niba ukiri ingaragu, reka gukora imibonano mpuzabitsina. Niba warashatse, reka guca inyuma abo mwashakanye. Niba binakunaniye, mwese mwitabaze agakingirizo. Umwana wese ukivuka agomba guhabwa umuti wo mu maso wo kumukingira. Ku bagabo, kwikatisha cyangwa se kwisiramuza ni bumwe mu buryo bwo kugabanya ibyago byo kwandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, harimo n'imitezi. Murakoze, cyari ikiganiro ku buzima, mukaba mwari kumwe na Engineer Juventus. Ntiwibagirwe gukora subscribe, like and share. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.